pitanja. Verovali ili ne, ali pitanja nisu važna. Odnosno, precizniji da bude. Pitanja nisu važna u onoj meri u kojoj novinari obično misle da jesu. Zbog čega? Zbog toga što, kao i vaš sagovornik, tako i vi, odnosno neki novinar ovdje XY, takođe pati od kamere. Samo što za razliku od sagovornika koji malo zazire od kamere, ljudi koji se bave televizijom obično imaju neodoljivu želju da stalno budu pred kamerom i da se stalno slikaju. To ćete prepoznati po tome što se puno šminkaju, što mnogo više vode računa o frizuri nego o onome šta radi. O tome što mnogo više vode računa da li mi je kravata otišla u levo ili desno nego u kojom je sagovor. Ali to su prosto televizijski ljudi. Televizijom se bave jedna posebna fela ljudi. I odmah da kažem, nisam počeo novinarstvo da se bavim televiziji, da to mogu da pričam. Pitanja, dakle, nisu važna, ali se postavljaju kao važna zato što novinari imaju strašnu potrebu da, ne da ne ispadnu glupi, nego da budu pametni, da ispadnu pametniji od njihovih sagovornika i to je greška. Preterano skreću pažnju sami na sebe. To je, kažeš, moj intervju, to je moja emisija, to je moj program, mene ljudi gledaju. Ma nije tačno. To apsolutno nije tačno. Sve te televizijske zvezde i zvezdice kojima se čitaju po novinama, ljudi čitaju o njima, ali oni nisu toliko važni. Važan je i intervjui se gledaju i emisije se gledaju ne zbog novinara, nego zbog onih ljudi i onih događaja koji su snimljeni.